Kalima county ya Kitui nimeethiwa na mahulu yulu wa uthukumi wa governor wa county ino Dr. Julius Makawa Malombe maiweto utumi muthuku ilobia cia mwene nthi na ulusani tasionzete uthukumi wa governor o kiki ukaitina wa ukunikili wa ikundi ya Infotrack kuonania kana governor uwe namba 18 yulu wa miongona na muonza ki uthukumi wa nthi county ni maikuli ya governor Malombe kuthukuma na uikiku Onesimus. Itina wa matuko mavutho movea wa kwiko kunekili wa Infotrack unayangana ripoti ya ondo magavana mathukumite nthi kaunti ya Kitui ni maumia mawoni mo vala gavana Julius Makawa Malombe na serikali yake mana kwate kilungo cha miongwena na nyanya yulwa yana cha uthukumi ikwata namba 18 kati wa kaunti sionthe cia banthi ya Kenya. Kumana ripoti isu nthi ni maweta gavana Malombe ena mipango myailumu na serikali yake ende ulusani ni woketa ukinene na wende na kuiliti uthukumu wake na kutunga itini na kutumwa nthi matakwata maendeleo. Nogethode kwenda kula sio ngavana. Nogethode kwenda uni lakini kuna mtoto wako atasimama. Sasa ndio tagira wale ngazi. Tutakwenda hiyo yako. Tikadezi aketu bane. Kwela wai mutongo mundu wake kana mwana wake na rothe kibila. Age kuona onenda ni wende ta kona rothe udiale. Kama Malombe tamuza kuye musevyo ni kana kavi. Lakini ndio ndio mavyogire ngavana Malombe. No medugizia MCA nena ngalema hivi na imyate no bwana MCA. Na hivi medugizia na mmero waguna ngotume. Maadhi manengwa nini na ina kondo kita ina nini eziamba sio nenga ni wamba nini tenda sio nenga ni wamba tenda sio nenga ni wamba tenda inenga ni wamba ata enembe hamene nandiki mamobone maweto uthukumu wa serikali ya Julius Makawa Malombe ndwi hisa kovekia mwene nthi wa kaunti ya Kitui etheo lusani ndo kitano na uo ambe kumanja abimo mubiukite nondu without doing that ndetona magethia ona abinde cia mabinde cia mazeo makoka memumia through kila mwamurebia ambe kumanja ndo azio either akimanza and advisors and haseo and mena kisomo and bado no plan and mate na siasa professionals nikanawisa kwithia ni wa mind include katika timu lake inayopa so governor no mpaka ekalenzi ati katika drawing board nikanasisi alama muvyukite ama change anema akiki andwangi nikanegara uile nwavu kumaneza ndenu alivoti ya muvya uwa Infotrack onana nisiye ilembeta yukamba gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior atongo ete kwa uthukomi ena kilungo cha miongo tana mwanza uluha yana na akati wane anyanya wavinya ndeto ya masako na Dr. Julius Makawa Malombe wa Kitui na alama na akwata ni kwa kilungo cha miongo na nyanya uluha yana ulusani kauntini ya Kitui weweto ni uo mwenende na ula wende na kuansi uthukomu wa serikali ya kaunti ya Kitui na kutuma mwene mbi utakwata maendeleo. Rumu mena ngavana ni muzeo lakini andu uthukumi wake ni utukwenda na aena mamuvyuki ndambo tuthukumu nitumende na nitukwigwa na kuiendeze kana kwithana kamwene ukisa kwithia ipe andu kwendethesia matofa mate na mentality ya kufikia mwene nzi mate na kisomo kila chailite mate na thayu otethia kondu nazi zichu na huyo vwene ndene maweta mumathukuma vakuvi magavana Julius Makawa Malombe mayivo kumwetetheesya kuthukuma mwene nthi wa kaunti ya Kitui indi no kwa kwiyuna na kuendesya ulusani mayenda gavana Malombe okita na ulusani na kwa vakuvi kukunikila uthukumi wa athukumi make no kana vetange alame utunge tina uthukumi wake tilivote vingwa mavombo Tongoi TV Neta Onesimus Chialo.